Kotoko 82 or 83 squad. Na kamiti ma has sa team nom the Champions League. Okay, bet ma show me. If say omo seniors no kra no, mama kwa polo anas. Ene o ma no mo ani mo kra no. Ene yours no na dade no. Nye no mbo show mo na omo no sa squad no ntimi hye omo senior team no. Ne bere omo timi ya ababo ahye ye. Nko mtimi ne ene emo ntimi hye ye. The has omo greatest squad kwa na 2000. There. Fear some 5 no mum. Na no den change. Say every generation bia wo squad eba. But almost squad na eba no there. Sa omo feel some you know there. A great. A great has a be my BBM na be misuma. Has any team a be change the fear some 5. Very. Then na mum ye special. Fear some 5. The fear some 5 no no mu nyina omo quality so wo ball no nyina mu. If so monim ho no obi a hyego. Enye ene ya be kase bia strike and kwan nko hyego. Polonia obeche anasi ni obeche ngete yot ni obeche na first pasa wachicha. This is that's what I make say ebi maybe if say bia omo hu sa matches no ane aye ne nkurai ane bia omo hu sa emfie bi atwam sa matches no ne bi ombeka se bia ene bi betima ba but ebi ntimi maybe na that time no kwa wo hwe ye bo match a park timi ye mane ade a this time no uhunu sa uhunza say this time no player be ne betima fa ball pa atma twini pa be 2 3 4 ama pass say ball na be team to wa ho den no na watima carry the day enti wo say ene nanke de Kotoko 82 and 83 squad no AFC House 2000. Who coach ball right back? And can be to match attack Chastila. Oh, Chastila continue entry back okra. If say me train no na enhye da nye easy. Say o trim back continue trim me no. If say na me wo America. That's why I say 83 a match say boy in African Cup ni league ni nyina no. Mostly go so share ni nyina efrim o metima ka say me be 70%. Any league ni nyina the whole 83 no me transfer one match pe including friendly match. Ye ball Egypt e ho 83 we no a ye ball goalless draw ho no. Ye sane Zamalek e ball friendly match na de kyen eno so msa ball 90 minutes. Ya ansesame. If say mini match ye sesame na mini match so me prayer me call touch. This say until say 84 ye we 84 na Kotoko has a class sports stadium. Printing a tear me go to you so me call out. Kids are there 83. Man transit match back okra match back when say ni before na be mu back. And I could Sunday ka say my brother me friend that match in nyama home. Including friendly match league one ni nyina bia me born 90 minutes. Wow. Coach is 2000 team no. Unse no mo Ishmael do no circle for. Kotoko defenders ben pa na ke betima tackle sanko for no. Say yeah time when I say I more time no say ka mo mi nanka mo ba Ishmael Ado oseko for un say Ishmael no goals pa Kotoko center back ben pa na ke betima ye no ho adwuma wo de also we ye Chastela ho adwuma yeah side ni there na muntimi wura me say Roxen no so na muntimi hu player me den betoto no Ahmed Roxen sa ne header bi no e say ye ntan hu defender omo ye sai no mani bebre say yeah, time no near qualities bebre, but some qualities ni na ira football mu. Ahano ye enye pitch to intrank ni bebre ho an committee man ye akire. Se bia ya bobo na trade defenders ni nyina ne bia center defender ese wo ko header ma goalkeeper ni bia na striker na na se wo header ma goalkeeper nti wo ko ho header ma no kwa kwahye. Ama Rosin di nti be twibo na say na wo di kan ko goalkeeper no na wadan ne no asafa. Sasa ni who play bia as a center defender wa ye bi ho. Ball amahwe pen. Mahwe Dika Ahmed Roxen eti ebe fa Ismail Ado be yini kura obeyi ni kura ene akomko except Saturday e match ba ko bia onya ball o piapia so atra center na pan ne so no oba ni patenten na de nti ono oba ono on spare obia udi agwa onu ni play o play anokra na obeka obekle mu nyina mafiri ho enti Setabedu ba nya se na wanga so o ye Kotoko player mpa wa ntwe ho a obekle wo nyina mu me nyina ne opposing player na firi ho enti to say obewura ye defense ni mu na edin akwasi wo kofa ho a wontimi mfa ho me so be fam ho a wontimi mfa ho
Iti na se obetime wura ye defense no pa no na den. Oh, na den. Coach, oti ho a odi hu ya se Kotoko ntimi nkɔ Africa. Enya se de na musiem. Aya na ye wo ya. Oh, ya na ye me ya, but edu also a sobo no betime free esura na aba fom. If say eso no a aba fo be free no aye sisi sika eni ye league no mu sisi no. Nti obia ehiti kakra bia na wo se ejama no ko wanya ama na nkɔ a eja bia wo kɔ ba kɔbinya kakra no de behwe busua nti na wo se o ma no ko nti basa football qualities no enim papa nti medi we no medi we abetwa mu na medi me di abetwa mu se ye ntama ye bɔ no anya football quality wo Kotoko ayetimi ye no me bɔ for 10 years this time to be ball 1-2 years ano okɔ nti no so ha adwene ni nyina so yes kasem ana 2 this time no ultimate say Kotoko na say Kotoko kra clubs no omuntimi nkampo nche ebi an said national team bobo re frefrem abrochira bia 3 days no bobo then national team yetimi ko camp bia 2 months Kotoko nyina 2 months na work camp iti dem mama kasa ne say ebi na Kotoko wa qualify for African Cup na bobo Africa ne bia ade be chi no bobo match na ko camp a ebi asa time no pon training anope ya player no apon trainer wo kofie ni bi kwa jani obedie e dey about the next training no kwa no nya weba say wo camp no dey a obenya camp aduane adi no say nya more resting say obe rest na da bia wotimenya hoden dey abobo no asa abo Africa no but this time no any what a oh nti e masa no mani na etwe Kotoko African Cup no etuso ekwa nti no ma bebre but intimate take no man nyina na this time na minimum omo training schedule there by your time ni say e ma yetimi enya hoden fitness na dade nya na e wo ho no na ye peni ba ko a wo free mu a me ka say nyame mfa ne currency Mr. Lawson ono fire na pa e die training e bu ha scoreboard no ye kofofo steps no sa no pa e wi akọ Sunday dia ba nwumre board work but this time they do baby ultim say club bu ha obobo African Cup kwa no we training once but the emwa anopa no de oba kwa physicals ni no ma bebre na anwumre oba ba board work eno basa ema team no fitness ni no bebre kosoro enti sa clubs no leka se obi oba win African Cup bia no omo fa sa no ma no into omo foto omo betie dia no be fa dia eno beboa